Hello again guys, welcome to a new video and good morning Canada and good evening Philippines. Karon guys, continuation is among summer vacation family bonding sa Bantayan Island guys. Karon guys narata sa kuan guys narasa sa shores guys nga maglakaw-lakaw rata guys kay perting ninduta guys ba dire guys ba kanang hunas ron siya guys nya lami sad ni siya ikuan guys baka na bitaw mag-exercise ka sa walking guys so taas gini ang atong i-walking ron guys kay kuan man guys sa Bisaya pa guys baka nang hunas guys ba hunas nya low tide so guys karon guys nindot kay guys ang kuan guys pagka nindot yuning Bantayan guys ba hawa guys guys pagka nindot yun guys nya guys ang kining kuan guys kining Bantayan Island guys one of the well-known tourist local destination in the Central Visayas or sa Cebu province guys and then kuan ni siya guys part 1 guys ang Bantayan Island guys naani sa northern part of Cebu so ako guys kung unsa ni siya ka nindot guys ba siya nindot po guys kay exercise kay ba mag walking ta guys ba guys Adlaw sa private Hindi ko. Gani hapon na siya yung sige sunod siya mama at si guan mo hi Hi Philippines. Tawa dire pa okay na dire. oo so say hi mo say hi ay isin ato to so dati ha karon guys malit sa may puso guys kay gutom guys ba puso og kuan guys kanang para sudan na mao niya guys ato dili to kay palit og puso Akatong isod ni mo sa pinaka 8 no? ha Isod to pinaka. tanan ko katong ko na ko Okay. Bantay pa ha. karon guys ngita mig puso guys kay gipanggusla naman mi guys mo gipanggutom na guys gipanggutom karon guys saya guys nagkuha na mi guys nagsuroy-suroy na mi guys nagchuy-chuy guys ren
karon guys nakakita na may panihapon guys. So karon mobalik na may sa among gistihan. So tara guys, diri may nagstay guys. Ako gini siyang highly recommended guys kining N&F guest house guys, kay friendly kayo ang kuan guys, friendly kayong staff, and then affordable kayo guys ang iyang kuan guys. Dako pud ang iyang room. So guys, so daghan na po kuan diri guys, daghan na po mga bar and restaurant guys kini guys. Okay, so padung na may saka guys sa among ikuha nga room. Kuan mi diri guys 2 days sa N&F guest house. So ang ikuha guys barkada room. So akong ikuan guys patanaw ko usab guys. Tara guys. Oh, sige Del. Say hi Del, hi. Hello. Yes, Ren. Hello, Shati. Ate Shane. Kaya nakapalit na may kuhan guys. Kanang panihapon guys. Bakit gigusla naman may guys. Oh, sige guys. Oo na guys. Dako kinilang kuhan guys. Barkada rooms guys niya. Ano na to ang ilang muna guys. Ang pasensya na mo guys ha. Kaya medyo kalat ang among kuhan guys. Ang banyo guys ha guys. Ayan, closet guys. Muna yung closet guys. Dako sad guys. Wala gamit guys. Guys, so nya nani say small balcony guys. So ari na lang ta kutub guys. Salamat sa pagtanaw. Thank you for watching. Stay safe and have a blessed weekend guys. Peace out yo.